PEN Malta li tiġbor fiha numru ta' awturi, bloggers u ġurnalisti esprimiet id-diżappunt tagħha wara li fil-qorti ġie żvelat kif il-persuna implikata bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech, kien ippjana wkoll biex jiftaħ kawża kontra il-ġurnalist u attivist Manuel Delia fir-Renju Unit. Dan il-pjan kien immirat biex jirrovina finanzjarjament lil Manuel Delia u jwaqqaf ir-rapportaġġ tiegħu, tant illi ġie mfassal bl-għajnuna ta' avukati fir-Renju Unit. Waħda mir-raġunijiet li l-kawża qatt ma mxiet il qudiem hija minħabba li Fenech spiċċa arrestat u akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-qorti it-tlieta spikkaw wkoll il-fatt li Jorgen Fenech kien qabbad ukoll kumpanija legali biex tieħu passi kontra l-MP David Casa, it-Times of Malta u Lovin Malta. Fid-dawl ta' dan kollu, PEN Malta appellat lill awtoritajiet Maltin biex jimplementaw leġiżlazzjoni kontra SLAPP u biex jipproteġu kittieba u attivisti Maltin mingħajr aktar dewmien.